Bismillahirrahmanirrahim. Si sa ingaran wallah, al-bilawa na makalimuon, al-bilawa na masaling gagawin. Qaf wal Qur'anil Majid. Kaf, ibet ku Qur'an na mapuro. Usayan, ilayan kasubundigang kual mukataat kual bakara a usayan ay kapito, aguso panguman na usayan na paganay. Usayan, miya subag sa mga pananapsir ko anda pekatana so pisupaan wala subhanahu wa ta'ala, jawab kasam ko kiyasa pa iyang ku Qur'an. Sa aya mabagara tindig na aya ketanaan yan na so kiyatimuang ko katir wala subhanahu wa ta'ala, ko kapteng kedeniang ko kananabii ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aguso kapteng kedeniang ko kakawiyag peruman aguso kapembegran yan on amada kalakap segedenan ko Qur'an. Bal ajibu an ja'ahum munzirun minhum faqala al-kafiruna hadha shay'un ajib. Kami yang memesasiran na kiyaw maakiran na pemerintah apedkiran na pitur umanga kafir agi na syaya piyak hamamsa. Usayan, sa ini pamemesairan sukia sugui kiran sa manusia ada tariran, agu ini pamemesairan pensukia terwa akiran sugu sasiran na pengauyag sirang ko urian kapatay. Sa mala akia sebendingasan Quran ko kaula dan ko mga surah Quran. Sabab sa sutawa dinian paparatayaan suka kuyag peruman na didin parataya ko panulun mga sugu agiena ni isa amuran o galub kira nakapaki parataya anirang ko mga tao ko mga betad ada kasan dengi umata abadin kendaga pepenutulun sam'iyat aunayanan o parataya o muslim agu isa amuran o tauhid suka pakai sa isa ako Allah subhanahu wa ta'ala. أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ. Baamay kamatay kami agu maadun kami abayanak na kuwiyag kami giyuto nakapakan dudamawatan. قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ. Sabna rakatawa nami kurang kirano lupa guad na matatagur kami panuratan kita bersumisiap. Usayan, sub kurang kirano lupa nagyuto sub keniang ko mga sapo iran aguso mga kubaliran, aguso mga tulaniran, aguso mga bukiran. Sa api anda miyatagu na mapukandu duwala subhanahu wa ta'ala peruman sa mapukabayan yan sa daamaragnon. Bal kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrin marij. Ugaid na piyakam bukagiran subnar so Quran aguso Muhammad gunia mau manian siran sa siran na madadalam siran sa betada masa sagala. Afalam yanzuru ila as-samaa'i fawqahum kayfa banaynaha wa zayyannaha wa ma laha min furuj. Bayran de mailay so kawang ko kapuru aniran. O anda manaya ikiyati ragum balaya miron agu piperasa namis kanian agu daaban yan mga siaga buwang. Wal arda madadnaha wa alqayna fiha rawasiya wa anbatna fiha min kulli zawjin bahij. Gusulupa na kaya tamis kanian, gupiya kabukna namis sa mga palaw, agupiya katuwa namis sa langwa na sosonan ng ganap amapiyay para sa mga ngutu. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. Aturuan ang pananadum sa langwa na urip na pupugupas ko Allah. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. Gumia katurong kami sa puun sa kawang sa iga pakam beberakatan na ini pakat tuwemis kanyan sa mga asinda agu uniin na ibebeso kararagunan. Usayan, solupa na igira tumitimbu kakamamaraan na daapu kapuuno na kawiyag-wiyag na anded ni kabesaian sa oranan na makambuton so pisusu na uyag-wiyag ang mga ngetu. Sabab sa suigi puunan o kawiyag-wiyag agu bigro Quran ko kaya tiruan yan. Sa inad nami apuung kuwiga langwa na siya'y uyag-wiyag. Surah Anbiya ayat ay 30. Gubiyagro katao abagu maana science alangwa na uyag-wiyag nganin na makapupuun sa ig. Sa uda aig na da kawiyag-wiyag.
sama nanap kebegramata ana sa Quran nakaturu Allah subhanahu wa ta'ala akna uba piangan tanga manusia agu jin. وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ Gumanga kurma amang aririm poong aadna mga lepaan niya na madudungkit. رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. Apag pero mga uri penakan agu ini wiagamiskan niya na uran sa inged lupa amaatay na dataruto so kapakam buat ko kakuya gumiyamatay peruman. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود. Miyakam bukag ko unaaniran so pagtaw Noh gusto mga tao sa Aras gusto pagtaw Samud. Usayan, ginan sa mga pagtawa piyakam bukagiran sa mga sugukiran na tanan siran din inanti uro Allah subhanahu wa ta'ala. So ashab Aras na miyaw na din so kiyaw sayawng ko sura Al-Furqan. So ashab Al-Aika nagyuto so pagtaw Suwaib. So pagtaw Tubbah na miyaloy so bendinganong ko sura Ad-Dukhan. وعاد وفرعون وإخوان لوط. Aguso Ad, aguso Fir'aun, aguso pagtaw Lot. وأصحاب الأيكة وقوم تبع كلهم كذب الرسل فحق وعيد. Aguso mga tao ko Al-Aika, aguso pagtaw Tubba. Alangon din ito na piyakam bukagiran sa mga suguna miya patutian sa pagitaakan. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. Ba kami kiar gini ko kaya pangad na paganay, ugaid na siran na madadalam sa rimbut ko kapangad na bagu, so kakuwi gu manusia peruman. Usayan. So ayat ay kasapulu agu lima na miya kay siswala subhanahu wa ta'ala sa tiang diya na da kargni ko kaya pangad niya na paganay. Na suka pagkakasuyan niya ko kapangad na lebiro na malebud sa dataro doon kargni ko paganay. Na so mga musyrik na karirimbutan sirang ko kapagad na bagu, adayran takasang ko paganay au miyaga ganian na ayapan so ikadua malebudun ito. Tanto amada kalakialo ya wala subhanahu wa ta'ala ko kapagkakasuyan niya ko kaya pangad niyan. Kakagiya so kapakakasuya ko kapangad na karina sa skanya ni paganay amangad. Na so salakaw ko wala subhanahu wa ta'ala asinimbo manusia na da amiyad niran aguda mapagkakasuyan madn ka da amiyad niran sa paganay apagkakasuyan niran peruman. Si ko kapamimikiran na saan wad na akalian na manusia na ketuunian subnar sa api adad na mangdourun sa dataro Ibrahim ko kiyaw saran niyang ko pamikiran ni na malantas na miyatuunian sukad na niyan. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Gusab na rainad nami su manusia agu katawan nami sunganin ipagwaswason o ginawa niyan. Gus kami ilbiya maraniron adi su ugat yang kuligian. Usayan. So kaya tirwa wala subhanahu wa ta'ala sa marani sirang ko manusia adi su ugat kuligian. Na aya benta karoon na so kataw niyan ay marani ko manusia kena ubasudatian maana lawasyan. Aya mataan na sa mga malaikat yan, apakatutunggo niyan ko manusia sang gulalang ko kataon niyan, nagyuto imarani ko manusia. Aya karina roon na aya lapi ato katuro yan, nas kami ilbi marani. Daniyan terwa ibasakan ilbi marani ko manusia. Adna sa gurumpong ko mga sufi, aya para ti iran na sa manusia gusto tuhan na may isa-isa. Al-hulul wal-ittihad. Adadagutu aparati aya adi ketarima ko Islam. Sa iperupairan so tumpukan wala subhanahu wa ta'ala gusto manusia sa mga kateru adi marinaya gimaana apa katunay sa kadedeg. Datarugi irang kateru ako kateru alfanah. So kasenep udina ka kededa so ginawasan ko kita alok yang ko wala subhanahu wa ta'ala sa psenauron. Amargnanan sabutan aso Islam na tanto amarayag. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. Gwani ya makatilabuk sudua aptilabuk sa kawanan agu sa diwang sa dumadarat. Usayan. Giyuto sudua malaikat at tumitikay ko manusia ay suratiran sa mga galabkian. Sa da akilapi at yan nakatero agu mipku at yan nagalabuk inunta atiti kaya niran agu ipendakatiran sa panuratan. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد.
Da akila piatian na pensakateru, inunta adnar kanyan at umiti kayap surat ku mga galabukian. Ustayan, pianu tulu Imam Ahmad miya kapung ko Bilal bin Al-Harith Al-Muzani, radiyallahu anhu apiteru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amataan na sumama na makapteru sa sataga akateru apad sa ikeswat wala subhanahu wa ta'ala, adin yang pipikir no baki sampai sa kesampayanon. Aib suratun wala subhanahu wa ta'ala arkian sa taman sa alungan na makatuun na siran. Gumataan na sumama na makapteru sa sataga akateru apad sa rarang ito wala subhanahu wa ta'ala, adin yan pipikir no baki sampai sa kesampayan yan, aib suratun wala subhanahu wa ta'ala arkan yan ararang itian sa taman sa gawi yang makatuun na siran. Pianu tulu Imam Ahmad agusu At-Tirmidhi agusu An-Nasai agusu Ibn Majah. Ustayan, Pitero o Al-Ahnaf bin Qais, aso malaikat sa kawanan na ipsurat yan sumapya, askan yan isasanaan ko malaikat sa tampar sa diwang, na amay ka makandusa sa oripan na tiroon yanon, atarag ka, na utubat ko kaya dusa niyan, na din niya may surat sumarata, na amay ka ditubat, na isurat yan ko panuratan. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. Gumiyakaw masuk kabar ku kapatay isang bulalan ku benar. Giyuto sumia adun ka apo penilaian kasuk kapatay. Ustayan, ginan so kabar ku kapatay akisugat ko tawa petay aapi aso Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kiyasa gadanian sa psepo niya na parasyan sa giinian tiroon amataan na adna ko kapatay ang mga kabarg. Sa sumanusia na adna tumutuyo ko na malaikat aguad na sumasaksyon. Sa miya subag sa mga ulama ko tiroon na sumasaksyon sa ayatin nagumujahid aguso katada na dua malaikat aso tumutuyo ko na gusto sumasaksyon ko mga galabukian. Supman so Abu Hurairah, nasukon sumalay kataguso galubukyan na giyuto isumasaksyon. Giyuto panitinduguwad dahak aguso asuddi. So Ibn Abbas, na aya ko na sumasaksyon na sudin sumanusia, abseksyan niya na ginawa niyan, agutinduguto uwad dahak. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. Iniyo pami subugi yung agyuto sugawi iya pagita. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. Gumiyakaw maalangwa na ginawa aad na pediya na tumutuyo ko na malaikat agu sumasaksyon. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. Sabnaram ya adun ka akalilipatan ka ang kaiya gawi. Nasyawaan na mirkaso sapang ka na so kailain ka imanto na magerang matulang. Ustayan, si ko alungan na kiyaman na pagkatanud sa manusia sa kesam bulayang so kailain yan adi pagkaperka tanto ang magerang so tentang yan kakiyasan dengan yan so kasapis-sapis sa langit sa api so kafir na peratiya sa masauto. Ugaid na ded na bali o parati sa masauto. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. Gupitero inam pedaya na malaikat akati isung matatagurak na panuratan na bideder pa amariri para. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. Punsad ni wadwa sa ikon naraka jahannam langwa na berakafira berasupak. Ustayan, na amay ka makukums kanya na kinaraka na sugunun wala subhanahu wa ta'ala sudua malaikat sa ipun sadirang ko apoy unaraka. Isa atindig sana so siyugu malaikat na sakataw ugaid na inilapiat sa dua apugusar na nan ubes sa Arab. Ugaid na ayam mabagirat tindig na sudua malaikat amya aloy sa unaan na so tumutuyo ko nagusto sumasaksyon. Nasiran isyugu wala subhanahu wa ta'ala apun sadung ko naraka. للخير معتد مريب. Abera sapar kumapi at tama ba abera sangka. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. Asom yadin sa pedugol da asim ba na salakaw na ipun sadira na duwas kanyang kusik sa amabasang. قال قرينه ربنا ما أطغى
ابتغيته ولكن كان في ضلال بعيد. Napi teru inam pada iana syaitan akad na nami dokos kanian tegla ko kaplawanda ugi nami adins kanian sakadedege mawatan. Ustayan ginan so syaitan ay nam pada ubara dusa ko dunia adumia degun asa masa ini na magengiason sa deniang kun mategel sa kapakan dusanian. Qala la takhtasimuu ladayya wa qad qaddamtu ilaykum bil wa'id. Napi teruyan adi kanu pundawai sa hadapanakan kasabnara mini unakor kanu supagita. Ma yubaddalu alqawlu ladayya wa ma ana bidhallamin lil abid. Sadi kesambian suka terus irakan lagu kena ubah ko palalalim kumang urip nakan. Yawma naqulu li jahannam hal imtala'ti wa taqulu hal min mazid. Yawma naqulu li jahannam hal imtala'ti wa taqulu hal min mazid. Sasagawi iya terunami ko neraka jahannama inum miap no kadin na terunia na badem pena uman. Ustayan ginan so neraka jahannama didin kepenu Peteru Anas bin Malik amia kapuong ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apugulugan din so neraka samangataw na ayagi ini yang teruon na badem pena uman sa taman sa depuan skanian wala subhanahu wa ta'ala ko palunian nama teruyan so neraka atang kaanden sama katargeskan niya ko kapapemang ni sa uman. Pianu tulu al-Bukhari amya kapuong ko Abu Hurairah Peteru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amitin dege so surga agu so naraka. Sa Peteru o naraka a inisengirakan so mga takabur agu so mga laulanda ang mga tao. Na Peteru o surga ada apaka suldrakan arwar ko mga lalamak ko mga tao agu so mga bababakiran. Na Peter wala subhanahu wa ta'ala ko surga aska solimu akan ay pengalimu akan sekaku kebay anakan ko mga urip penakan. Na Peter uyang ko naraka aska so siksa akan ay siksa akan sekaku tawa kebay anakan ko mga urip penakan. Sara ko umani isar kanu so penuh iyan. Na supman so naraka na di kepenu sa taman sa depuan skanian wala subhanahu wa ta'ala ko palunian. Na materu iyan na tang kaanden sama kagendek mamang ni sa uman. Sa giyuto ika kepenuian na pumangisul sa mga piruguan sa ded na pelalim manwala subhanahu wa ta'ala ay sabu ko mga kaadnian na supman sa surga na magadin sa wala subhanahu wa ta'ala sa salaka wa kaad na ipinuianon. Piyakam buat wal Bukhari ko sahiiyan. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin ghayra ba'id. Na ipakarani din sa surga kumiyamanang ng gilas sa dimawatang kiran. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. Yesu ibtilad rekanu alangwana mananarik wala asumisiap. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. Sutawa ini kalakian sumakalimuun sa gib. Agu adna minyunan niya na puso ako penerik wallah. ادخلوها بسلام ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. Sult kanurong ku surga sa kalilintad giyuto sugawi iya katatap. Ustayan so kawiyag-wiyag ko along anak kiyaman na kitatap sa dayon aded na banyang kapusan. Na supuma ka surga na tatap sirang kudayaan iran aded na bairan nung kakepukas. Na sumambu sumanga tao ko naraka na tatap siranun sa aded na bairan nung kapekaliw amay ka mga kapersiran. Sa sukapatay na sumbaliin sa aded na kapatay roo. Lahum ma yasha'una fiha waladayna mazid. Rakiran sungani na kebayaan iran, agu adun kami apanguma na madakal. Ustayan, so panguma na madakal alimu kiran wala subhanahu wa ta'ala, nagyuto so kakilaya irang wala subhanahu wa ta'ala sa mapayagadad na kandungyan. Sa dataro kalalang kawairang ko ulan ko kam bibiringyan, ko ikapat at talin ko ayag. Miyaga po ko Anas bin Malik sang ko to ayat,
Guad nerkami apanguman sa piteruyan apupuyag kiran sukad na nira na mapurwa gumala ko uman alungan na Jumu'ah. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. Di budun pira-pira inanti urami ko na anira na pud sa pagtawa mabasa nga di siranigus na miyagin ba sirang ko mga ingit sa palagoy sa kapatay na buod na kaya apasaniran sa desiran mabala ko kapatay. Inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa shahid. Mataan na kadadalman ito sa tangkada pananadam. Arkitawa mi adna puso, akalian udi na miya makinig sa kanya na sumiyabut. Ustayan, so katerwa kalbsang ka iya ayat na aya maanan niya na akala mi pemimikiran. Kena ubag yuto so puso ang matatagu kurarb. Ugaid na makapsilwa ito kakagi so puso na derpa panuka pamimikiran agukan dirugod. Giyuto itindagu mujahid. Aguso pamikiran na siip kedeng ko poso kana uba si iko ulo. Aya matatagu ko ulo na so anggota ay pamimikiran na sa otak. Ugaid na so pamikiran na siip kapuon ko poso. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ. Gusab na rainan dami sumanga langit agusulupa agusunganin kung pagalta na duto sa sulda na mga gawi aguda amini sugat kami apit sa dukaw. تصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. Sabar kahi Muhammad kung ngani nagiiran panaroon. Sa sembayang kasabentuk ku kadna ka kudapan kasbeng alungan agusi ikudan yang penkasedep. Ustayan, so sambayang ko paganayamasan yang kudapan sukiana ik sa langit, al-mi'raj, na dua si ikudapan kasbeng walungan ku kapita-pita, agusi ikudan yang pengkasedep ku waktu asaran 2 rakaat. Na suka sembayang ko gagawi, tahajud, na paliugat ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kena uba paliugat ko mga umatian. Orian yan na miyaman so koto ko kaya naikian sa langit sa mimbelawi 5 ang mga wakto sa doon mabulag so sambayang asubu aguso asar asiran so sambayang kuda pengkasbang walungan aguso daniyang pengkasedep. وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ. Gusi ko gagawin na sambayang kaon na gusi ko mga talikudan ng mga sujud sambayang na panasbih kaon. Ustayan, so inalaw ya tasbih ko ayat nagyuto so sambayang kakagiya di makapembelag so tasbih aguso sambayang sagi makasilwa sa detaro giirang kapakasilwa aguso betia kiraah. Gusto tasbih ko orian o sujud na pimaanaan o sabad sa gyuto kon so sambayang 2 rakaat ko orian o magrib at tinduguto o mujahid aguso ikrima aguso asyabi. Sabab saad na hadis amya kapuong ko Ibn Abbas amya katurug ako si iko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na misambayang sa 2 rakaat ang makap ko unaan o sambayang asubu. Orian yan aluminyo ko sambayang asubu sa piteruyan ahay Ibn Abbas 2 rakaat ko dapan susubu o kaptili ko do mga bituon agu 2 rakaat ko orian o magrib akap tili ko do mga sujud. Piyakam buat o Ibn Abi Hatim agu suat Tirmidhi. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب. Gupang makinagang kasasagawi iya mananawag so pananawag sa darpa amarani. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. Sasagawi iya mangiran so suara amatanog sang bulalan ko benar. Giyuto so gawi iya kapakali o kakawiyag peruman. Inna nahnu nuhyi wa numitu wa ilayna al-masir. Mataanas kami na pupengwiyag kami agu pembegay kami sa kapatay agu siir kami sukendudan. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. Sasagawi iya mga bubengkag sulupas ikiran sa makaliusiran sa magaan. Giyuto nakapilimu damal budre kami. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد.
Katawan nami sungani nagiiran panaroon, kena uba kakiran penegel ku parati irang ku Allah, na pamakit tadem nekas sa Quran sa tawa ikelekian supagi taakan. Pangnal ku sura. Imanto nami ako matano kulumpukan na pitwa mga sura, 50 tamang 56, ini pamanuron sa Makkah. Aya bendingan niya na suwahi wala subhanahu wa ta'ala mapapayag waraan si ko kaplagadayu tutul agumiyakang gulalang ko ngari katero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agu ipturu iyan so alungan na mauri. Milay tano asumi po sa lumpukan na tuluwa mga sura 47 tamang 49 na aya bendingan niya na sukapakatutumpok sa liwa agu sa suldu pagtawa Islam umma Islamia ko kaya tiragumbelay niyan. Na sa isang kaiya sura na aya bendingan niya na sukebulusang kumasa akapaning gepusan ang kaiya kawiyag-uyag. Yang kaiya sura ikapusan ng mga sura ang mga atas, sa penagipuon sa mga sura ang mufassalat ang mga babai ayat ko katimblian, aginan ikapagaturaw ng mga ulama at tumatanod ko kipsil sila ang mga ayat ko Quran. Yang kaiya sura ko kipsil sila ano napad ko mga sura amyaw na ituron sa Makkah. Sa inaliw niyan suwaraan na gusto ukuran ng mga tawa beradusa si ikututul sa isayat yan surending sa kekilala so kasabnaran akamataanan sa dataro ki aliw niyan ko ayatay ka-22 so kebulusang ko uriano kapatay. So pamutusan yan. So wahyo sura na mapayag kakebetiaon ko pandengan waraan tabiat maana nature isa na nakitawa no sura usaya no kitaban yan inituron so Quran gusto kialaga dayo tutul ko kibebeto gu mga kaaden na pedenang ko kitaban no sura pato ta masabutu manusia kasulangwan na mala abeta da minita na ko dunia agalebe kuwaraan agu kapandayan no manusia na palayad na ng sosonan no sura ko kibebeto ga pato ta masabut sa amay kami saya surending ko kaila yung manusia na makilala niyan so titu kamataanan. Surinayaga no gawi iya kapumalas, aguso gawi iya kamataanan. Giyan ka iya sura sa dataro ki aliw niyan sa unaan na inituron sa Makkah. Inon tabuso ayat ay 38, katumiuron sa Madina, aya kadakla ayat yan 45. Tumiuron ko oriano sura Al-Mursalat.